umujyi witwa Mecca ndakumva uherereye muri Mozambique. Waba undenganyije ariko mbajije ibya pavuro byanamenye ko ibiciro bihagaze ku isoko. Hello my people, mwiriwe gute mumeze mute? Reka mbasuhuze nanone nongera mbabwira ngo naje nanone muri Tubwire show. Nimbonye umugenzi Evariste cyangwa se Junior nije tubana muri kino kiganiro buri wa gatatu saa moya n'igice. Amasaha rero ni yandi murazi sinjya mbatengwa n'ubundi nahageze. Ubu tugiye kuba dutembera hirya no hino mu gihugu. Prime TV tugenda tuganiriza abaturage hirya no hino aho bibereye mu kazi kabo. Murabizi yo tutari hano tuba turi ahandi kandi Prime TV duhora tubagezaho ibiryoshye gusa. Uyu munsi rero nawo nubundi gahunda ni yindi tugiye gutangira tuganire n'abaturage ariko tubazana bya bibazo byacu bigiye bitandukanye. Wowe ahuri ugenda wiga ndetse yivanamo n'ubumenyi. Rero kuri kamera ndi kumwe n'umusore wanjye aho Mugisha Patrick ni ugiye kugenda afasha ku ishusho ryiza cyane rigusanga aho wibereye. Reka tubanire muri kino kiganiro nizeye ko ibintu bize kugenda biba uburyohe cyane. Nkuko mubizi musanzwe nitwa Rusanganwa Diomede. Mazina yanjye yitwa Ambassadeur. Banyita Batamuriza. Ku izina ry'akabyiniro bamwita Gitamburisho. Uri n'umustar. Nitwa Najua. Inde? Najua. Yes. Imana akiza Janvier. Ndayambaje Adrian. Muhirwa Fabrice. Olivier. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ntuyizi? Ndayizi. Okay. Utubwire imikino ibiri iheruka gukina yayikinnye n'ayahema ekipe byarangiye ibitego ari gute? Hasha papa aho nabangubeshye. What? Hasha papa aho nabangubeshye. Uko nago ibintu bijyanye na football nago byumva cyane. God forbid. I say God forbid. Iyo ni ekipe nationale. Thank you. Very good question. Kipe nationale nayo umva ariko nabangiye kubeshya aho ngaho. Jesus is Lord. Agiye kubeshya cyane. Come here. Decrease your heart. Decrease your heart. Fish. Okay, ikipe y'igihugu yacu Amavubi. Urumva? Tubwire imikino ibiri heruka gukina. Utubwire amakipe byakinaga, ibihugu byakinaga, utubwire n'ibitego byagiye biva muri iyo mikino. Imikino ibiri nzeruka gukina n'u Rwanda rwakenye na Tanzania. Hey! Rukongera rugakina na Mozambique niyo ngiyo nzi. Hey! Hayemi. Byagenze bite? Babatsinze ibitego 7 umenya. What? Enko. Repeat it. Babatsinze ibitego 7 umenya. Nibyo ndi gutekereza. What? Ni iyihe yatsinze ibyo bitego 7? Ni ikipe nkuru y'u Rwanda. Who are you? Niyo yatsinze ibitego 7. Yabitsinze. Ndikumva arabitsinze ikipe ya Malawi. Always reason. Always think with reason. Niyo yatsinze. Ubwo ugiye kutubwira ikipe y'igihugu yacu y'Amavubi imikino ibiri heruka gukina. Look at this. Somebody come look at this. Ntabwo wabikurikira rwose. Apostle, we hear of this. I will tell Apostle about this. This is what you want to use your life for. Sha ntabwo wagira ibi by'umuhanda ngo ugire n'iby'Amavubi rwose garafure. Nuko yumva ukayihoza ariko nukumenya ngo twamenye ngo yakinnye ikipe yacu yatsinze. Itsinda 8 ntumenye? Sha bahitsinda. Ariko nabwo no ntabwo wahora utsinda. Gutsindwa nabyo bibaho. Okay, imikino ibiri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yacu iheruka gukina yayikinye n'iyihe ekipe n'ayahema ekipe
ndetse na resultat zavuye muri iyo mikino ubitubwire byose. A few moments later. amakipe se Go and ask your grandfather. sha ubwo si nk'Ubuganda Are you asking me? mu Bugande higo ni ikihera Go and ask your grandfather. nka Mozambique urebye Look at you at your age. ako nyene ntago mba mbizi jewe nuko nyene Iyo mikino ibiri rero watubwiye resultat zavuyemo nko ku Bugande byagenze. ku Bugande batsinze u Rwanda hagera Are you asking me? batsinze u Rwanda Simbizi niyo mpamvu ndi kukubaza. jewe mperuka narebyeho mbona u Rwanda ntuzi Ubugande bwatsinze u Rwanda ariko nyene no kwihangana urebye. It's okay. It's okay. ni kubyihanganira cyane. Ntabwo uzi uko byagenze. Oya ntabwo mba mbizi. Ikipe y'igihugu Amavubi y'u Rwanda soyazi. Yes. Tubwire imikino ibiri heruka gukina, utubwire amakipe bakinaga, utubwire na resultat zagiye ziva muri iyo mikino uko ari ibiri. Uko ari ibiri? Yes! Hari uwo yakinnye n'ikipe yihera. Imwe bakinnye bwa mbere bakanganya kimwe bahita yihera. Go and ask your grandfather. Barcelona. Oya. Hey, Chineke, what type of nonsense is this? Ntago ayo makipe nyibuka. Ariko mu maco narayumvisha. Ibitego byari bingaye kuri bingaye. Bakina hano hejuru Nyamirambo. Ya kipe yari yahaje babanganyije kimwe. Bagiyeyo noneho babakubita 4 ku busa. Last. There's no way that no go fire you. Iyo kipe bakinnye niyo ntibuka. Ugande. Ariko ibyo bitego ntabyigeze bibaho. Izahuye ejo bundi. I don't take short, I don't take madness. I don't take far. Adria tubwire ama equipe abiri cyangwa se imikino ibiri u Rwanda rwacu ruheruka gukina, ndavuga Amavubi. Bakinaga niyihe equipe, ibyavuye muri iyo mikino bijyanye n'ibitego byari bimeze bite? Ruheruka muri Kongo. Lying will ruin your life. Lying will ruin your goddamn life. Kongo yarutsinze nimba ari 3-1. Ndiho nibuka. Uwo ni umukino. Undi ni iriya kipe ya Ubugande. That is not correct. Ubugande bwatsindanye 3-0. I'm going to beat out the demon inside him. Oh, hey, teacher. Oh, teacher. Iyihe yatsinze bitatu? Ubugande. Ubugande bwatsinze Amavubi. 3 ku busa. Tubwire ikipe y'igihugu yacu y'Amavubi, equipe nationale, imikino ibiri heruka gukina yakinaga n'inayahe ma equipe, resultat zabaye izi. Yakinnye na Kongo. So is that true? No, sir. Are you funny? Bitsinda na 2-1. No. Make I don't hear nothing for your mouth again. Niyihe yatsinze bibiri? Yatsinze 2 ni Kongo. Oh no. Don't tell what. Itsinda u Rwanda 2-1. Hey! Haye mite mi ba mi. Iyindi undi mukino? Iyindi It's about to go down. ni South Africa. Say what? Ni South Africa. Match yarangiye iteho. Yarangiye 0-0. 0-0. Ikipe y'igihugu yacu Amavubi, imikino ibiri heruka gukina, yayikinnye n'ibihe bihugu, resultat zabaye izi. Iyo naba nkubeshya. Aho naba ngiye kukubeshya kabisa kuko ntago njya nyifana. Waba unjijije? Ntago ufana Amavubi? I will delete you from this school. Birashoboka se kudafana equipe nationale? Reba ririya gare. Ntago ririho n'icyapa rwose cyabyo pe. Naba nkubeshya. Oh my God. Tubwire ama equipe abiri cyangwa se imikino ibiri Amavubi aheruka gukina nayo, utubwire nuko byagenze mu bitego. Amavubi aheruka gukina n'ikipe
yakinnye n'ikipe ya Uganda itsinda 1-0. Continue. Ni umukino umwe. Irongera ikina na Uganda returu nabwo itsinda 1-0. Iyi kipe yatsinze ni Uganda Cranes yatsinze. Hose yagiye itsinda u Rwanda. Yagiye itsinda u Rwanda 1-0. Maputo ni umurwa mukuru w'iki gihugu. Maputo ni umurwa w'igikuru. What? Maputo ni umurwa w'igikuru. I don't get you at all. Maputo ni Mozambique. Mozambique. Tubwire Maputo ni umurwa mukuru w'iki gihugu. Maputo? Yes! Hey y'all, come look at this. Ni umurwa mukuru wa Zimbabwe. Wa Zimbabwe. Ibyo bintu ndikumva ari byo. You are dreaming. Uko n'umundi ko nabyize primaire. What did you say? Uko n'umundi ko nabyize primaire. No, no, no. The things you talk, you have to forget it. Tubwire Maputo ni umurwa mukuru w'iki gihugu. Ntabwo mbizi. Ntabwo bizi. Ibyo ntabwo nabimenyaga rafre n'ukuri. God, why now? Wabundenganyije. God have mercy upon us. Amen. Ariko mbajije ibya pavuro byo namenye ko ibiciro bihagaze ku isoko. Ibya pavuro nibyo washoboye. Umuntu aba agomba kumenya ibintu byose. Ariko oya byose, ariko icyambere no gushaka ikijya mu nda. Wakora utariye. Ntabwo byakunda. Okay. Maputo ni umurwa mukuru w'iki gihugu. Maputo. Oh, I didn't say it. You said it. Maputo It's about to go down. Usurusu yara. Sinkuburusiya. Hari ikibazo gikomeye cyane. Sweet Jesus. Urumva gikomeye cyane. Kirakomeye. Maputo. Ni umurwa mukuru w'iki gihugu. Ntago mbizi. He don't know nothing. Ntago bizi. I swear to God, you will be hospitalized. Waruvuze ngo na Maputo. Njye numbiye Maputo. Yesu! Tubwire Maputo ni umurwa mukuru w'iki gihugu. Mozambique. So intelligent. Mozambique. Oh yeah. Twagiye Maputo ni umurwa mukuru w'iki gihugu. Mu Misiri. Yesu! What did you say? Mu Misiri. Mu Misiri. No, God, please, no! No! Niho hari umurwa mukuru witwa Maputo. I said no. Okay, tubwire. Maputo ni umurwa mukuru w'iki gihugu. Maputo nawunze. Hey! Nawuze. I will tear your mouth, you know me. Nta kintu na kimwe uzi ariko. Na kimwe nda. Tubwire Maputo ni umurwa mukuru w'iki gihugu. Maputo ni umurwa mukuru wa Mozambique. Umuntu wavutse mu 1980 ubu tuvugana muri 2021 afite imyaka ingahe? Urebye neza afite imyaka 81. No. Oya 80. 80. Afite imyaka 41. Yes! That's my boy. Utabeshya. Maybe. 41. 41. Oya ngo ni nka 45. Oya 41. Niyo ngiye. Oh my God! Wow! Ubu nk'umuntu wavutse 1980 aka kanya afite imyaka ingahe? Imyaka 16. Jesus
Jesus is Lord. Imyaka 16. Uwavutse muri 80 bafite imyaka 16. 16. Yonyine 16. Ni 16 n'ubundi. No, it's not. Niyo afite. Niyo myaka afite ndabizi. Youth of today. ubwo umuntu wavutse nko muri 80 ubu muri 2021 bafite nk'inga. Umuntu avutse muri 80? Yeah. 47. Ni ibiri. We. No, it's not. Abantu iyo bagusubirije ntago bari sawa. Afite nka 41. Oh, thank you, good. Umuntu wavutse mu mwaka w'1980 ubu 2021 afite imyaka ingahe? Myaka uwo myaka bafite nk'imyaka iri hagati. It's about to go back. Vision 75 ahari. Something is wrong somewhere. Vision 75 ahari. Do me wait. Myaka 75. You know what you're saying? 75. Umuntu wavutse mu 1980 ubu ngubu turi muri 2021 ubu afite imyaka ingahe? Yavutse 1980. Yes. What happened? Don't worry. Afite imyaka. Rero imibare mugira imyaka amaze kugira ubu ngubu ni iryitana. 70 Kamvera. 92. Hey, Chineke, what type of nonsense is this? Umuntu wavutse muri 80 ubu afite imyaka ingahe turi muri 2021? Ubu ngubu afite imyaka yavutse muri 80. Afite 38. Thunder fire you there. 38. Shine your eyes, Omelo. Shine your eyes. Umuntu wavutse muri 80 ubu turi mu mwaka wa 2021 afite imyaka ingahe? Afite imyaka 40 n'irindwi. Jesus! Charlie, you funny me said. Oh my God. Umuntu wavutse muri 80 bafite imyaka ingahe? Base muri 2021. Ubu se nje navutse ejo bundi muri 99. Ubu se nabamenye umuntu wavutse muri 80 gute? Amibare se ushaka guteranya nabyo namenya kabisa. Chai. Naba ngiye kukubeshya. Ubu se nje navutse 99. Ubu naba ngiye kumenya umuntu wo muri 80 duriye. Icyo umuntu wo muri 80 ntiwabyitaho. Sha rwose kabisa. None ugiye kutubwira umuntu wavutse muri 80 ubu turi 2021 afite imyaka ingahe? Umuntu wavutse muri 80 ubu turi 2021 afite imyaka 2 hours later. Afite imyaka 52 aha. Echo. Repeat. 52 aha. Do you know who you are? No, sir. Chloramphenicol, liquid. Ni 3 maho ngaho. Viewers, forgive me that I'm laughing. Noneho cyane ngo tubwire umujyi witwa Mecca cyangwa se Imaka uherereye mu kihe gihugu? Umujyi witwa Mecca. Hey, y'all, come look at this. Ndakumva uherereye muri Mozambique.
No, no, no. Umujyi witwa Imaka cyangwa se Maka none uherereye mu kihe gihugu? Ntabwo nyiza ahubwo nzi ko Imaka hajya abasilamu. We know. Yo bagiye mu biki buri? Baba bagiye mu migenzo nyine, baba bagiye gusenga, baba bagiye no kuzana amafaranga. None Maka bahari? Iranda usenga Imana ikakoherereza ibiceri. Imaka cyangwa se umujyi wa Maka uherereye mu kihe gihugu? Imaka. Yes. Sibara bahari uko biri kose suko. Yes. Gihugu. Hey, y'all, come look at this. Nta Turukiya hari. What? Nta Turukiya hari. Naho ngaho. Ndumva ari kuri jewe. Imaka cyangwa se Maka ni umujyi uri mu kihe gihugu? Look at this. Somebody come look at this. cy'u Rwanda. Jesus! What? cy'u Rwanda. Imaka ni mu Rwanda? Nta nubwo mazi. Ariko ujya wumva bahavuga hamwe abayisilamu bajya mu rugendo mu mutambagiro wabo. Ntabwo bizi. Ni mu gicuku. Ni mu gicuku. Ok, tubwire Imaka cyangwa se umujyi wa Maka uherereye mu kihe gihugu? Imaka? Yes! Imaka ni Vatican. Can you repeat please? Imaka ni Vatican. Imaka. Imaka. Yeah! This grammar now wow. Imaka. No, no, no. Imaka ni mu Butaliyani. Sawa, Imaka cyangwa se umujyi witwa Maka uherereye mu kihe gihugu? Kera najyaga numva bavuga ngo ni muri Misiri ariko ntago ndabikorera igenzura neza. Ntago bizirimba byaba byarahindutse cyangwa bikiri kwabo. Ako kera najyaga numva ngo ni muri Misiri. An empty street, an empty head, a hole inside your brain. Okay, umujyi wa Maka cyangwa se Imaka uherereye mu kihe gihugu? It's about to go down. Mujyi wa Manka. Come again. Mujyi wa Manka. A few moments later. Ndumva ndimo nshidika ariko bishoboke ko yaba ari mu Busuwisi simbizi. Cyangwa mu Burusiya maho mu kimwe. Jesus! Mana mwami w'isi n'ijuru, Mana mwami w'isi n'ijuru, ndashima ukuboko kwawe n'imbabazi wangiriye, ndashima ukuboko kwawe n'imbabazi wangiriye. So iki nasaba Abanyarwanda tugomba kwirinda kugira ngo dutsinde kino cyorezo, tubashe gukora dusubira mu buzima bwacu nkuko bisanzwe. Sana Diomede. Poa, wavuze ko witwa gute? Ngiye nitwarirwa ambasaderi. Suhuza nk'abantu b'inshuti zawe. Hi guys, ndabashuje. Mazina yanjye nitwarirwa ambasaderi ke Malik comme whatever you want. Nayo ngabo mazina yanjye. Okay, hirya y'akazi uba urimo hano ibindi bintu ukora ni ibiki wabwira Abanyarwanda? Ikintu nkora ni cartoon, video zisekeje nyine. Banyitana Mr. Cartoon byose ndabyemera ntari wasi. Asante sana. Asante namwe murakoze cyane. Batamuri. Karame. Witwa Gitamburisho? Iryo ni ryo zina ry'iseta. Iryo ryankujije. Agapfukamunwa kawe kanditseho Jesus. Bivuze iki? Bivuze ngo nyine Yesu niwe utuma turya. None. Nuko nguko mbere. Ibintu nk'ibyo. Ngaho tubwire ku bijyanye na pavuro. Shaka kubijyanye na pavuro rero wa mubyeyi we, umva turarangura, abakiriya barabuze. Umukwabo nawe umeze nabi, umve ngo ibintu nk'ibyo. Nyine mwakabaye ngira ngo mufite nk'itsinda ku buryo mufite umuntu ubavugira. Nawe tugira utuvugira hano mu muhanda babyita ngo menye ibyawe.
bivuze ngo uba umenye ibyawe n'undi byiwe n'undi bye nyine ashatse no kumenya ibyanjye twakica. Umva rero ko bigoye kubona ubufasha igihe buri wese yikorana. Ariko twakemera no kwishyira hamwe twabonye umuntu udufasha tukemera no kujya muri ayo masoko bemeye kuyaduha tukava mu muhanda kuko natwe ubuzima ntabwo tuba tubwishimiye. Tanga ubusabe noneho nyirizina uvugire rimwe uvuga uti dukeneye ibi dukeneye ibi. Icyo dukeneye cya mbere ni uko batuvana mu muhanda bakabajyana nka hehe nko mu masoko yose si amasoko se. Ikindi cya kabiri ni uko dukeneye n'igishoro tukaba twakora natwe tukiteza imbere nk'abandi kareka gukomeza badufunga bya hato na hato badufata nk'inzerero zigasanga umudaso nanjye turimo turarwana yandyamishije hasi. Noneho rero reka tugushimire cyane suza abavandimwe hano ni kuri televiziyo. Nabasuhuje peace amahoro y'Imana bane nabo. Asante sana. None twagira ngo urebe muri kamera za Prime TV usuza inshuti zawe nurangiza bameneremo mu cyo bita nyine impano babanze barebe uko bimeze. Aha. Wese ndabasuhuza abakunzi wanjye kandi icyo mbabwira cyo kindi unkunda n'utankunda icyo mbakangurira ni ukuri koko byanjye nkora kuko uyu mwaka ni ukubatwikaho hose uhagashya agakongoka ubundi byo nkumva kimomo yemitse ngiye kumusimbura murengeho mujye hejuru ajye hasi ariko nyine nabyihangane nabyumva nitwa na Gihugu murabizi namwe. Yes. Okay, reka tugushimire cyane bro. Urakoze cyane kabisa. Nta kibazo isuhurize abadukurikiye. Murumva abadukurikiye kuri Prime TV suhuza abantu bawe unabibutsa amazina yawe. Abantu banje niyumvamo. Uwa mbere nsuza ndasuza mama wanje na papa wambyaye na bakuru banje na bashiki banje na sheri wanje nyine. Asante sana bro. Sawa murakoze. Isuhuriza abashuti bawe n'abavandimwe kuri televiziyo hano ni kuri Prime ubundi dusoza. Ndasuhuza baramu banje Anselme ndamusuhuza. Ndasuhuza na Niseti. Ndasuhuza na mukecuru wanje. Ndasuhuza nashimiye murumuna wanjye ndasuhuza n'abanyarugogwe bose. Asante sana. Murakoze. Suhuza abantu bawe. Ndasuhuza umuryango wanjye ye n'inshuti zanjye. Asante sana. Asante. Suhuriza inshuti zawe kuri Prime. Inshuti zanjye use ndasuhuza papa uri muri Kenya na mero uri muri Congo n'abavandimwe banzi ku izina rya Olivier ndabasuhuje. Asante sana Musa. Sawa. Gawe suhuriza abadukurikiye kuri Prime TV. Okay, ndasuhuza girlfriend wanje uriherereye i Remera, nkasuhuza na meri wanje nasize mu ntara n'abandi banzi ku izina rya Haruna Niyonzima. Haruna Niyonzima murakoze cyane. Sawa sawa. Alright, reka ngushimire cyane rero twabanye mu kiganiro ngira ngo mwabonye ko ibintu byari uburyohe cyane tunashimira abantu bose twaganiriye kandi tunashimira nawe wari udukurikiye. Shimira cyane Patrick haba umugisha wari uri kuri kamera wagendaga duhereza ku mashusho y'ubwenge. Kandi rero nkubwire ngo ikiganiro Tubwire show reka mutwemere tube duhiniye hano uyu munsi nakagaruka. Karyoshye nigahora mwitama reka duhure kwa gatatu taha andi masaha nk'aya saa 1:30 ndabakunda cyane Imana ibarinde. Ciao ciao. Nyine urebye najyowa ni umuntu ubona abareba kure cyane byose nabisobanukira byose bamenya. Yes. Okay.